sekitar 10 tahun yang lalu, engkau tomatoa malasa, orang tua sakit, malah dek nilasana, tiba-tiba na puadangi anak na ya romon roy ribolana, maka dana oli mana ni sulesuremun rewe, maka dai anak na maga memangi ambo, maka de ku tangai aleku na joka na matu esona salasa napan nesa, maka dak joka na matu esona salasa matalipo se ke anakna natalipo mana sulesurna, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, nauli ni sulesurna pada rewek no mai elok ni mate ambo esona salasa. Walhasil engkamana ni anak nan rewe, tiba hari Senin narapi esona aseneng sinin na anakna lokkamana mangolori ambo na melowak dampeng aga sabakna mate ni ambo baja narapi unin na salasa de gaga anak na matinro nasabak mate tanga beni amai ambo narapi elek na salasa mapamula ni masesa anakna, narapi arawen na salasa masaramanan ni anakna, nekia akuasan na fongallahu ta'ala letuk makukwange engkamu pila potomatoa. Aga betuan na yaro ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui ceramah takziata rilalena kesempatan malek biewe untuk lebih barakatna loni mai lebih riolo bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia mana sininna guru-guru ta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada dalam warei ajo pangenna itarima lempu irifong Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makkedai werekadana topan ritata al mautu huwal musibatul uzma. Kematian itu adalah musibah yang besar. Ia tu amatenge merupakan musibah batoa. Akan tetapi masih ada musibah yang jauh lebih besar daripada kematian itu sendiri. Engkamu pa musibah masorobato apinaya amatenge. Pertanyaan, musibah aga na yaro? Makkedai topan ritata musibah
yang jauh lebih besar dari kematian itu adalah al-ghaflatu 'anil mauti wal ghaflatu 'anillah. Atak kalupangeta ri amatenge nenia atak kalupangeta ri fongallahu ta'ala. Upakulingi, kematian adalah musibah yang besar, tapi masih ada musibah yang jauh lebih besar daripada kematian itu, yaitu kita lupa dan lalai dari kematian serta lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makedai werek kadana topan ritata, bila kita tertimpa musibah, usahakan jangan sampai kita lupa dan lalai dari Allah. Sebab apabila kita tertimpa musibah namun ternyata kita lupa dan lalai dari Allah, maka itu berarti kita tertimpa musibah dua kali. Narekona kena ki musibah, na ternyata tak kalupa ki ripuange, berarti wek kadua ki na kena musibah. Musibah aga yaro, musibah itu sendiri. Dan yang kedua, musibah karena kita lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karenanya mudah-mudahan engkau ngetak hadere mak depungan rilalena iyeweni weddingi mancaji laleng nato pada marengeran ri amatenge sekaligus marengerang rifongallahu Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mengawali takziah pada malam ini saya mengajak kita untuk merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya engkaina ramperi lalena akoram marajai, tepatnya dalam surah Al-Mulk, surah Tabaraka ayat 2. Rima kedanna fongallahu Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka defongallahu ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata, alena pancajiwi amatenge nenia alena pancajiwi atuonge. Dia yang menciptakan mati dan hidup. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, elok ki nauji fongallahu ta'ala, maka daiga tau makesing amalakna. Polerilalena iya rodendre ayae paompo i dua telu pakutana. Pertanyaan, yang mana itu? Satu, makedai topan ritata agaro kira-kira hikmana narilalena iya rodendre ayae napat diolo ina rampe fuang Allahu ta'ala amatenge nainapa atuonge. Apa hikmahnya? Mengapa Allah mendahulukan mati baru hidup? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, matewe lebiriolo narampe nainapa tuoe. Ternyata makede pappe balinna topan ritata. Yang pertama, sengaja fuang Allah Subhanahu wa ta'ala napat dioloi matewe nainapa tuoe nasaba elo metoki riparengerangi ri amatengi. Saya ulangi, sengaja Allah mendahulukan mati baru hidup karena memang kita ingin diingatkan pada kematian. Pertanyaan, magiro na parelu ki riparengerangi ri amatenge pappe balinna nasaba samanna maega tahu takkalu pari amatenge tege mon robutina dua telu tahu makutanangi makeda bagaimana caranya hidup sukses malewo yakutanang makeda bagaimana caranya hidup sukses
tapi dek muna gaga tahu makku tanangi, makeda bagaimana caranya mati sukses. Padahal sesukses apapun hidup, kalau kematian bermasalah dek to gaga gunana. Nasabak mapat tentu salama matiri esori mondri adalah bagaimana kita menghadapi kematian. Oleh karenanya ipat diolo imatewe nai napa tuoe nasaba elok metok kiri parengrangi ri amatengi. Yang kedua, sengaja puang Allah subhanahu wa ta'ala napat diolo matewe nai napa tuoe nasaba elok ki naparengrangi puang Allah ta'ala maka danareko engka tau mate dek tunak kebetuan makeda capuk ni atuongena. Kita ingin diingatkan oleh Allah bahwa kalau ada orang meninggal tidaklah berarti sudah berakhir kehidupannya, bahkan sebaliknya nareko engka tahu mati napatongan itu napa mulai atuongan manenungena. Aga betuana sengaja ipat diolo matewe nai napa tuoe nasaba elok ki riparengerangi makeda setelah kematian ada kehidupan yang kekal abadi. Elok ki iparengerangi makeda imondrinna amatenge engka atuwong manenungeng narima kuanna naritu mompok si pakutana makeda lalu agaro kira-kira hikumana na pancaji wifong Allah ta'ala amatengenen nia atuwonge pape balinna lanjutanna iya rodenre ayae liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Elok ki nauji fong Allah ta'ala makeda iga tahu makesing amalakna. Sebelum ibicara ia rodenre ahsanu amala taparajai ka Adam wengkalingai denre alena tomalebita protokol narampeangangi rima kedana almarhum berpulang ke rahmatullah dalam usia yang relatif muda napai 47 tahun, tapi mohon maaf taparajai ka Adam peng makadai adanna ogie ia tu tomatewe tania tomatoae ia tu tomatewe tania tomalasai opakulingi ia tu tomatewe tania tomatoae ia tu tomatewe tania tomalasai tapi ia tu tomatewe topurai tuo bakuli bahasa ogi mie ia tu tomatewe tania tomatoai ia tu tomatewe tania tomalasai tapi ia tu tomatewe topurai tuo tege mon robutina maega tomatoa yolo imate apona nanenena maega tomalasa yole mati pajagana na tomalasai. Maka itu berarti de mana perlu ki maselelade nareko mate malolo itawe nasabak memen rahasiana fong Allah ta'ala. Oleh karenanya nasabak iya ro amatenge rahasiana fong Allah ta'ala. Oleh karenanya perlu ki tulis dia maka defong Allah ta'ala wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamutu de gaga se dirupa tau mulle panesai maka de tege romatu mon romate. Tidak seorang pun manusia yang mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Aga betuanna iya ro amatenge rahasiana fong Allah ta'ala. Oleh karenanya nasaba amatenge rahasiana fong Allah ta'ala de tomana perlu isapa lakde maka dayage carana na iriseng apolengenna amatenge. Tidak perlu kita menghabiskan waktu
hanya untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana caranya mengetahui datangnya kematian kita. Ia perlu isapa ia gai carana na weddingi salama molewi amatengi upakulingi de mana perlu isapa lade maka daya gai carana na weddingi riseng apolengen na amatengeta aga sabakna ditahu tidak ditahu bukan jaminan keselamatan. Iris sengi apolengan na amatengeta tania jaminan asalamareng tapi ia perlu isapa ia ge carana na weddingi salama mati karena kematian adalah rahasia Allah gangkanna engkau rekada topan rita rampi maka damutu qabla antamutu mateme menoriolo tematemu betuanna ak gurui me menimatewe riolo tematemu. Pertanyaan ya ge carana mak gurui matewe riolo temateta maka dai andre guruta Haji Abdurrahman Ambok Dalle guruta Ambok Dalle rilala kita na alqaulus sadiq fi ma'rifatil khaliq ada tonget-tongenge ri anna sana pappe jepue ripuam mapancajie narampeangangi andre guruta maka da akatana eroden rewere kadai maka da mutu qabla antamutu ak guri memen ni matewe riolo tematemu akatana yaro ak guri memen ni mate battoae riwetummu mate baecu. Pertanyaan tegaero riasem mate battoa maka de andre guruta assarangenna tubuta si bawa nyawata tegai riasem mate baecu maka de andre guruta tinroe gangkana maka de akatana pelajarilah kematian setiap kali engkau mau tidur engkau ke dasarna engkau riwayat rampai an-naumu ahul mauti ia tutin roe masul surengi amatengi. Pertanyaan ya ge cara nama guri amatenge ritin roe maka de topan ritata ia tu amatenge rahasia na fuang Allah Ta'ala. Oleh karenanya guru ki materi wetutta elok matinro maraga betuanna nareko de pata cakarudu ajak tapasai ale tak matinro masih sabawaki tapi nareko liwat ni cakaruduta ajak tatahangitin rota pedi ulu bawa capana aga betuan na yaro narekode panarapi wetu tak mate ajak na tata jelak dei amatenge masih sabawaki tapi nareko pole ni malakala mau ajak na tamagalak mewah hewa nagempo bawaki malekae ubakulingnya ya guru tindrom ya aku de topan ritata aku de pata cakarudu ajak tapase ale tak matindro masih sabawaki tapi nareko liwat ni cakarudu ta ajak tatahangi tindrota pedi ulu bawa capakna makutoni ro amatenge aku dek panarapi iwetuna ajak na tata jelak dei ale tak mate masih sabawaki tapi nareko pole ni wetuna tapa de cengi ni angat tata ajak na tamagala mewah hewa nagempo bawaki malekai ya naro sabakna disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwa ada salah seorang sahabat Nabi sementara sakit maitani malasa malak dek tolak sana. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi sahabatnya yang malasai. Tiba-tiba ia rolopos sahabat malasai na puadangi nabita maka dae surona Allah Ta'ala telo doang ngak ripuange barak kuaga magati kak mate maka ya Rasulullah doakan aku kepada Allah
agar saya cepat meninggal. Maka dari Nabi tamaga memangi, maka adalah pos sahabat cau nama lasa. Lalu Nabi mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut idza asabathu darra, ajak lalo gagari pallawa ngemutu menamil lawi amatenge narekona kenai abala, tapi si boleh-bolehna marelo doang ngiri puange makeda. Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa ahyini wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Maka de puang nareko iya ro atuonge mapide cengiri seseku tapatu oka puang, tapi nareko iya ro amatenge mapide cengiri seseku tapamate kak puang. Aga betuanna iya ro riel lawe tan nia matewe, tapi iya ro riel lawe ade cengenna tuoe nia amatenge. Aga sabakna sekali lagi, diminta tidak diminta kematian pasti datang. Nasabak rahasiana puang. Mohon maaf eloka cedek macurita, tapi ya curitae ku kampoku di baru ajak na upan nesai asenaya ro kamponge, tapi pastina tania mangkoso. Nasabak ku kap mangkoso maku kuange monro rewa ama ki matu bola tak curite makeda engkambok ku mangkoso makuro. Tania mangkoso sekitar 10 tahun yang lalu, engka tomatoa malasa, orang tua sakit, malah dek nilasana, tiba-tiba napuadangi anak na ya romonroi ribolana, maka dana oli mana ni sulesuremun rewe, maka dai anak na maga memangi ambo, maka de ku tangai aleku na joka nak matu esona salasa napan nesa, maka dak joka nak matu esona salasa matalipo se ke anakna natalipo mana sulesurena, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, nauli ni sulesurena pada rewek no mai elok ni mate ambo esona salasa. Walhasil engkamana ni anak nan rewe, tiba hari Senin narapi esona aseneng sininna anakna lokkamana mangolori ambok na melowak dampeng aga sabakna mate ni ambok baja. Narapi uninna salasa de gaga anakna matinro nasabak mate tangga beni amai ambokna. Narapi elek na salasa mapamula ni masesa anakna, narapi arawen na salasa masaramanan ni anakna. Nekia aku wasanna fongallahu ta'ala letuk makukwange engkamu pila potomatoa. Aga betuan na yaro, ini menunjukkan kematian rahasiana fongallahu ta'ala. Nasaba iya ro amatenge rahasiana puange gangkan nama kedai topan ritata. Sebagai orang hidup kita harus siap menghadapi dua hal. Iya ro idi tau tuoe parelu ki sadiyam moloi widuai sewa-sewa. Tiga ya ro duai. Satu, siap mati. Yang kedua, siap kematian. Siap mati, yang kedua siap kematian. Bahasa ogina sadia ki mate nenia sadia toki amatengeng. Agar ia sesadia mate idi mate. Kalau engka keluarga ta lele rifam masena puangi. Pertama perlu ki sadia mate. Aga sabakna upakas seipaimeng atuonget tak rilebo natanai dek toma nama lampe la de umuruta. Kita hidup di dunia
hidup kita tidak terlalu lama. Engkau salah set di topan rita, ya, engkau salah set di topan rita, pole tanah surya, riaseng Andre Gurutta Syekh Rajab Dibe, beliau pernah berkata, hayatuka yaumaini, hidupnya kita seorang manusia hanya 2 hari. Hayatuka yaumaini, atu ngetai di rupa tawe 2 ngesomi. Pertanyaan, tega yaro 2 ngesoi, maka de Andre Gurutta, yaumu zar'in wa yaumu hasadin, 1 hari untuk menanam dan 1 hari untuk memetik hasil. Lupa bahasa ogi, seso untuk matanettaneng, nenia seso untuk mingala. Si pulampe na umurut tak rilebok na tanai, engkamu ri esoma mulange. Selama apapun kita hidup di dunia, kita masih berada di hari yang pertama, hari untuk menanam tanaman-tanaman kebaikan. Mati pitu mati, naina pariutamai esoma kaduai, hari untuk memetik hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi maka dai topan ritata nareko elo ki lolongo wasile maega ri essori monrin na puange tataro laloi maega tanang amala madeceta. Tapi mohon maaf, maka dai werekadana pak galunge taparajai ka dampeng ya hemat ceramai maku kuangi kumang kosok monro sebagai pembina pesantren, tapi ia rotomato aku nenia ia sendiri pak galung. Berarti malemak la dek mitama suruga tahu. Yang penting la ilaha illallah. Tapi mohon maaf, malemak icurita mawatam mak dupa. Sebab jangankan malakala mau iye wasiolo tok kawinge na lagi napai pa iman ne wasiolo nama biasa tasaka sahadana maka ni rokku malakala mau nekia. Maka detofan ritata, siapa yang berhasil mengucapkan la ilaha illallah ketika dia akan meninggal dunia, maka itu jaminan dia masuk surga. Tapi mohon maaf, maka dia tuhat desetna jaminan masuk surga. Dena keda jaminan tidak singgah di neraka. Tapi dia cingi, maka dia hak desetna ijamingi tamak suruga. Dena keda ijamingi dek nalepan ranaka. Engka garo asilengenna, engka. Ulama mengatakan berdoa masuk surga itu baik. Marelo doa ki mutama suruga maka singnya roh. Tapi pak doa nge kami nama kesinge tania pak doa nge mutama suruga. Tapi pak doa nge kami nama kesinge pak doa nge dek talepan riapin naranaka. Tege monro asilengenna masuk surga belum tentu tidak singgah di neraka. Tapi kapan tidak singgah di neraka, jaminan langsung masuk surga. Masa maturu itu pandritata, maka dade gagap pale paki riapin naranaka sangadinna dosa. Pakulingi de gagap pale paki riapin naranaka sangadinna dosa. Nah dek gaga tahu, dek gaga dosana. Berarti kuma pakir modelena rana kameto panajaji. Uba kulinge dek gaga pale paki ranaka sangadinna dosa. Nah dek gaga tahu, dek gaga dosana. Nareko engka tahu mangaku dek gaga dosana ma dosan itu.
Wakulingi nareko engka tau mengaku dek gaga dosana madosan itu maka defong Allah Ta'ala wala tuzakku anfusakum ajak muasema pacingi alemu berarti nareko engka maka dade gaga dosana madosan itu maka dia dana tawacata lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Hadirin yang dimuliakan Allah, nigi tahu malewere kada pacapuran la ilaha illallah berarti pertanda salama molewi amatengi. Tapi pertanyaan, ya hage carana nawaddin ripuada iyaro kalima la ilaha illallah taparajai ka dampeng puraka natanai andre gurutta mangkoso andre gurutta pimpinan pondok pesantren Dede Imangkoso gurutta Farid Wajidi puraka natanai makeda mui semua ga pahangi makeda agaro kira-kira hikemana nareko engka anak lolo jaji ibangi widat colinna Allahu Akbar tapi nareko engka tau madang sakaratul maut ibici idat colinna la ilaha illallah utanga iguruta malaka kesimpulan maka da gurutta makutana de nama elo mengkalinga pape bali tapi yaro gurutta makutana elo ima pak guru gangkana ubali ni makeda wallahu a'lam tapa makede gurutta nareko engka anak lolo jaji ibangi widat colinna Allahu Akbar capakna ya robange la ilaha illallah sementara nareko engka tau madang sakaratul maut ibici idat colinna la ilaha illallah nekia taniyatu bawang amala yolona hayya alal falah dan itu yang lebih penting ia naritu hayya alas salah mari melaksanakan salat pada loki mai masempajang taparajeka dampeng aku tanga irupata ia mana yakinga mati nulu manangi masempajang tapi taparajeka dampeng eloka makutana magaro sempajana anata idik makukwange engka manan natu sikolata kira-kira masempajang mana mua garo anata upanna dena sempajang anata nakalaki tau de egaga sikolana ekuni he paraluna sempajange nareko sempajang melo ribicara mega ayat mega hadis tapi ajak nana ayat nane hadis urampe curitana na gurutta Mangkoso iyaro andre gurutta Farid Wajidi pimpinan pondok pesantren Dede Imangkoso si kalice tongemi anakna makun rai topa dalle nana paceramayaro tanggal 10/2 ulesedi tahun 2015 jajiwi apona gurutta di rumah sakit Parepare tipe C Wetuero jam 7 pagi tanggal 12 Januari berarti patang semangoloh ulang tahun ya. Sisenna jaji apona gurutta sekitar jam 10 pagi tapa engkani romai pole andre gurutta mitai apona walhasil uperhatikan irupanna gurutta manessa matapa tanrang ario renungannya di rupanna gurutta nasaba engkana apona selesai na baca ngepak doangan apona
naoli ka guru tak mak depe. Maka de guru tak, Agus, engkana tu anakmu, ila lengatiku maka daka engka tona tu apota. Ternyata ia mina puadanga guru tak, maka dehe. Ingat, sesukses apapun anakmu di dunia ini, sesukses apapun anakmu di dunia ini, kalau anakmu tidak melaksanakan salat, kesuksesannya itu tidak ada artinya, karena ujung-ujungnya anakmu akan masuk neraka. Nekia terlepas daripada itu semua, maka dayu adanna fongallahu ta'ala kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Dek gagat tujuki sanga dipurana patentu mano fongallahu ta'ala, tidak ada yang menimpa kita kecuali segalanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ria senge amatengan rahasiana fongallahu ta'ala, al-mautu wahidun wa asbabuhu mutanawwi'ah. Kematian itu cuma satu, yang penting masaran ni tubuhe si bawa nyawai mate ni tawe. Nekia wa asbabuhu mutanawwi'ah, sabak nami tu biasa amatenge mak dupa rupang. Engka tahu mate malasa, engka tahu mate liwuk metoni toana, engka tahu mate kecelakaan, engka tahu mate mendadak, dan sebagainya dan sebagainya. Al mautu wahidun, ia tu amatenge sedimi, yang penting masaran ni tubuh si bawa nyawai mate ni tawe. Nekia wa asbabuhu mutanawwi'ah, sabak nami tu biasa amatenge mak dupa rupang. Nasabak mapakiro modelekna, oleh karenanya parelui ripak dupa asap baraketa nenia keikhlasatta tarimai papetoto nafuang Allah subhanahu wa ta'ala. Taparajai ka dampeng ututui iahe ceramaku, nasabak paseng lokari kemanan sukuruki iya roidi engkai mupa to pajajianna, tapak kegunai iya ro kesempatannya untuk mapideceng lori dua itu pajajiata. Nasaba engka tu matu wetu na omporiki sesekale upakulingi iya ro idi engkai mupa to pajajiata sukuruki nenia tapak kegunai iya ro kesempatannya untuk mapidecen ridua itu pajajiata. Nasaba engka tu matu uwetu nomporiki sesekale eloki mitai cawa-cawa cak berukna dek nagaga kesempatan, eloki mengkalinge sadana dek nagaga kesempatan. Aga sabakna ndreo ni mangolo risese arajanna fongallahu ta'ala. Oleh karenanya selama engka kesempatan nawirengi puange tasukuru kiwi si bawa madeceng, karena pastinya ini adalah kesempatan berharga yang diberikan Allah kepada kita. Taparajai ka dampeng maka dewere kadana ogie se di Indo naulle parakai 10 anakna upakulingi se di Indo naulle parakai 10 anakna. Nekia terkadang 10 anak de naulle parakai wise di Indona upakulingi pak makerek sedih se di Indo naulle parakai 10 anakna, tapi terkadang engka 10 anak de naulle parakai wise di Indona tengerangi Indota. Namu maraga sibukna nareko malasai anakna nasalai jama-jamanna nalokap parakai anakna, tapi engka anak malasa indokna deneng kanalau mite indokna dengan alasan mega jama-jamanna. Oleh karenanya
selama engkamu pito pajajiata tapak kegune ro kesempatan. Sementara ia ro idi de nagaga to pajajiata majepu pak doang perlu itaro maiga nenia amala madece perlu itaro maiga untuk asalamarenna dua itu pajajiata syukuruki ka nenia syukuruki wito pajajiamu aga betuan nayaro risukuruki fongala ta'ala asem pajaki risukuruki dua itu pajajiata tungke purata mas sempajang ajak lalu narial lupai melo doangi dua itu pajajiata. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira ia naro sempa urampe rilalena kesempatan malek biewe taparaje ka dampeng utang-tangang ijange ternyata si jana mak bicara. Mudah-mudahan ia heat depu-depu ngeta paturungi baraka papole pamase pole rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya bahwa kita hadir di tempat ini dek gagal lain sangadina elo ki melo doangi wi ajo pangenna to malek bita mamuare ripas salamai risese arajanna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Naloni mai to pada pangoloi ati macinota na to pada madararin rifong Allah subhanahu wa ta'ala mamuare i ad depu-depu ngeta napak baraka ipuange dan doa kita secara khusus mendoakan ajo pangenna alena almarhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir lil marhum, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا بعد انتهاء آجالنا لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله المستعان وعليه التكلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.